Kraj će biti vrlo tužan. Poštovani gledaoci, za nekoliko minuta ovdje na stadionu Jugoslovenske narodne armije uz pozdrave i pokrik "Mi smo Titovi, Tito je naš" počet će tradicionalna priredba povodom 25. maja, Dana mladosti, koja ove godine nosi naziv "Druže Tito, mi ti se kunemo". Pa, da bi bolje razumjeli Titovu vladavinu kao i vladavinu svakog drugog vladara na Balkanu, moramo prvo da se prisjetimo šta se kaže u Jakli o balkanizmu. Balkanizam je osobina ljudi da se dodvoravaju onima iznad sebe, a da kinje one koji su ispod njih. Što znači jedan lokalni pandur u nekom selu maltretira cijelo selo, a kad se pojavi njegov šef iz većeg sela, onda on kolje svinju da bi ga lijepo dočekao da mu se uvuku u dupe. To je toliko nama poznato, ne moram da uopšte razglabam o toj stvari. Tako da, zapravo Tito je napravio isto ono što sad radi Milošević, no međutim u mnogo blažoj i finijoj formi. On se oslobodio svih pametnih ljudi oko sebe, na kraju je ostao okružen poltronima i budalama, tako da nije imao nikakvu kontrolu nad onim što se događa. Pioniri osnovne škole Drinka Pavlović zasipaju cvećem put kojim prolazi predsjednik Tito. U ovom programu ispred centralne lože drugu Titu igraju deca iz folklornog ansambla Abrašević, a tu je i dečiji hor radio televizije Beograd Kolibri koji izvodi rođendansku pesmu. Jeste, dok ste vi bili živi, onda je bila diktatura. I sad treba diktatura, kad bi mene pitali. I sad treba diktatura. Znači čvrsta ruka je potrebna. Čvrsta ruka treba, bez razlike. Da se zna ko si, ko vodu nosi, što kaže Bosanac. Ja sam Bosanac, prijatno. Zapravo diktator se ne rađa. Diktatora stvara poltronski narod. Tako da, zapravo kogod dođe na vlast na tom maloljetnom i nezrelom Balkanu, ima sve šanse da postane diktator. Stvarno ste vi bili dobar čovjek. Eno ih u muzeju gore. Eno ih u muzeju. Eto vidiš kako ovaj cuga rakiju. Evo, Vesi, Tito ne pije. Popiće Tito. Tito pije samo viski. A nismo ovdje u Nemačkoj. Ja pijem malo, ali dobro. Dobro. Kvalitetno. Samo na izgled se živelo bolje. Mislim da sve ovo što se sad dešava je posljedica njegove vladavine i njegovog načina života. Titovo delo će ostati da živi bez obzira šta ko misli. Međutim, istorija će pokazati šta je od njegovog dela dobro, a šta nije bilo dobro. Međutim, u našim sećanjima
i u našim mišljenjima je to da je Titovo djelo više dobro nego što se može kritikovati. I mi smo sigurni da će ono ostati dugo. Pa ja ne znam, prođe li 5 dana da se nečiji spomenik ne sruši i da se ne mijenjaju imena ulica i gradova i tako dalje. To je folklor, to je odsustvo zapravo negdje duboko u kičmenoj moždini je prekinut dovod sa tradicijom. Ovdje ljudima tradicija smeta iz nekog čudnog razloga i prođe li 10-15 godina ljudi imaju užasnu neku želju da sve promijene i da naprave ispočetka, da slučajno nešto što je neko prije 100 ili 200 godina ili prije 50 napravio ne ostane. Kako su negirali Prvi, Drugi svjetski rat, tako sad negiraju Tita. To je sve naša istorija. Mislim da treba da znamo celu istoriju, ne da zaboravljamo deo po deo. Kako je ko na vlasti, mi brišemo ulici i zaboravljamo deo istorije. Pa ćemo se valjda jednom svega prisjećati u nekom pravom svetu. Dobro, tu su bili ležali moji saborci i prijatelji, sada ih više nema, to je netko sklonio. Sklonili oni koji ne vole red, koji ne poštuju prošlost. Neodgovorni. Dobro, šta su im smetali ovdje? Ovo nije ni na kakvom prometnom mjestu, nije smetalo nikome i ničemu. Nemam pojma, i ja se čudim. Ja nisam odavde. Vi ste iz Bosne, rekao bih rekao. Da. A ovdje živite sad? Ma kako živim, čovječe, ne živim. Izbjeglica. Pa šta vas je natjeralo u izbjeglište? Rat. Bosanski. Pa kad će to prestati sve? Nema kraja, prijatelju. Nema tom kraja. Ne može da se priča o periodu od 50 godina, mora se priča o periodu od zadnjih 500 godina, jel? Tako da domine se slažu zadnjih 500-600 godina od trenutka kad je ovo podneblje pristalo da živi pod okupatorom. 500 godina, to je velika trauma za narod kad ti imaš na svojim leđima neki pečat da si pristao da živiš u ropstvu 500 godina, jel? To je neka trauma, neka ne znam ni ja šta koja je negdje duboko u podsvijesti i možda se tu kriju sve te neke nedaće koje uzroci svih nedaća u kojima se sad ovaj narod nalazi. Mi borci i komunisti sačuvat ćemo ovo sve što je on, njegove ideje koje mi ćemo sačuvati. I nadamo se da će ovi mlađi primiti od nas mnogo šta. To pitanje oko Tita i tako dalje, samo vrh ledenog brijega. Mnogo ozbiljnija pitanja treba postavljati, jer ovdje to su pitanja uzroka balkanskog mentaliteta. Zašto je on takav i na koji način mogu da se otklanjaju njegove mane? Ja mislim da su to najvažnija pitanja. Sad, koji će vladar da dođe, da li će sad, kad Milošević padne kao slon u staklarskoj radnji, kad se sruši taj njegov režim,
Pitanje je da li će poslije toga da bude narod izliječen od idolatrije ili će neki novi da se pojavi koji će koga će narod da obožava, da mu fotokopiraju slike i prodaju na ulici, da skidaju ove slike iz kancelarija, stavljaju druge. Pa moj otac je na Golom otoku proveo godinu dana, kažem vam. Zato što je postavio pitanje što se skida Staljinova slika. Tako da eto. Vlast je ogledalo naroda. Pandur kad bije klinca u majici Otpora, on nije sa Marsa, on je tu također njegov komšija, sugrađanin. U sličnim okolnostima odrastao, sa sličnim problemima u glavuši, jel? Tako da zapravo su to važna pitanja. Mi smo Titovi, Tito je naš, odjekuje stadionom Jugoslovenske narodne armije. Më i dashur shok Tito, në përduar e qinda mira të rinjëve, Voljeni druže u Tito, bart kjo stafet, 100.000 ruku mladih nosilo je ovu štafetu do tebe, putevima naše divne domovine, sa našim najiskrenijim željama upućenim tebi, od omladine, pionira i radnih ljudi, zbratiljenih naroda i narodnosti Jugoslavije. Živeo i živeli uvek zajedno, još puno proleća našeg rada i života. I svi kao jedno čestitamo ti tvoj 87. rođendan. Ne, niko nikada nije pričao njemu. Mislim, on me totalno ne zanima.